Danas je zvanično počeo upis i testiranje dece za polazak u prvi razred za školsku 2026. i 2027. godinu. Posjetili smo osnovnu školu Rifat Burdžović-Tršo, gde je također započet upis prvaka. Proveru spremnosti dece psiholog ili pedagog škole vrše primjenom standardnih postupaka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opširnije o svemu govorio je direktor škole Nazim Halilović. Pozivam s ovog mesta roditelje da budu ažurniji, da iskoriste vreme, da službe pribeleže sve učenike, zakažu rokove testiranja i da imamo što pre određeni broj učenika koji će pohađati prvi razred za sljedeću školsku godinu i kako bismo mogli da odredimo besplatne udžbenike, da ne bi deca kasnila sa besplatnim udžbenicima, jer mi moramo taj spisak da šaljemo prema ministarstvu i za prvi razred isto kao i za ostale razrede. Kao što sam i skoro rekao, ova škola raspolaže sa veoma stručnim, kompetentnim kadrom. Sigurno tvrdim i kao pedagog i kao direktor da imamo veoma vredne i dobre učiteljice koje prihvataju prvi razred i nadam se uspehu kao i do sada. Ova škola sigurno je navikla da niže uspehe, vi to vidite kompletno, od opštinskih sve do republičkih takmičenja. Nijedna godina ne izostanemo što nemamo makar 3-4 oblasti prvo mesto na republičkom takmičenju. Tako da se nadam da će ovo biti naši budući misionari, ovi današnji prvačići koje upisujemo. U skladu sa kalendarom Ministarstva prosvete Republike Srbije, termine upisa moguće je zakazati do 31. maja, do kada i zvanično traje testiranje, odnosno upis dece u prvi razred, poručuju iz ove škole.